gitinya amajingisi, icyansi kiza gitinya mini, icyansi kiza gitinya ijifu rirerire. Atukuzwa aliye mbinguni. Haleluya. Icyaha kiza gikubiranya abantu bose. Ariko uyu mugoroba hari umugabo waje kumara ibyaha. Ugize neza kuko tubaye muri Kenya umoja, muri iri torero rya gospel kubwo kwamamaza ubwami bwawe. Tugiye kukuvugira, ntabwo tugiye kwivugira. Mwene data yavuze tubwira hejuru yo gusenga. Mwene data Jean tugiye kwizera, nanje ngiye kongeraho. Turagushimiye ko iyo tumaze kumva tukuragije nayo tugiye kumva. Aba papa n'abamama baricaye kubwo kumva izina rikomeye. Ariko kubumvisha no kugira ngo tuvuge bumve, cyangwa no kugira ngo tugire amagambo y'intyoza y'ubuhanga bumve tayo. Wewe niwe uzawumvisha. Imbaraga z'Imana, gukomera kw'Imana, ubwiza bw'Imana ugendagende hano hantu. Imbaraga zikomeye zisenye imbaraga z'umwijima. Hata usiyafanye yote bado nitaamini. Muri tayari? Muri tayari wa? Hata usiyafanye yote Bado nitaamini. Subira moda kubonekari. Hata usiyafanye yote bado nitaamini. Reka ruboneka be kuyiririmbaho twumva amakuru yawe. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Waweza tuma neno, Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. hata usiyafanye Hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. hata usiyafanye Hata usiyafanye hata usiyafanye si mara ya kwanza kunitoa katika magumu. Nina historia zaidi ya wewe ni mwaminifu. Naelewa hadi na moto yanapita kwenye uvuli wa mauti. Nina wewe sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu. Sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. hata usiyafanye
waweza tuma neno la uzima. ihutasha wekuyihuta usitere waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Hata usiyafanye azakura w'intabara mu gihugu. Uwiteka azavunagura imiheto, azakura w'intabara mu gihugu. Azareba isi nshasha itarimo ibibazo. azareba isi nshasha itarimo ibibazo. Imana ibaheze umugisha. Duhimbaje Imana kuba hano muri uyu mugoroba. Imana ya Israheli habwa icubahiro. Imana ya Israheli habwa icubahiro. Dushimiye ku ikaze baduhaye bishopu abashumba. Imana ibaheze umugisha. Itorero ryose rya gospel Imana ibaheze umugisha. Turashima kuri bene data twagendanye twavanyije na Bosco mu gihugu cy'u Rwanda, na dusanga Daudi mu Bugande, twazanye na Ruboneka nawe yari mu ivugabutumwa, Nzabakiza twamusanze hano, uyu mwana wavuye hanze nawe yadusanze hano. Imana ya Israheli baheze umugisha. Sharire Mboni, Imana iguheze umugisha. Bene data bayumve ba Kasarani, twatuguma kujana dutaramira Imana, twishimira Imana. Imana ibaheze umugisha. Kamusore na mwene data hari Imana ibaheze umugisha. Abagabo badufashe neza, ineza yanyu ntituzoyibagirwa. Ndashimira Imana kandi ku nshuti n'abavandimwe nabonye, ababyeyi bacu hariya twababonye, muze twishimye kubabona. Imana ihabwa icubahiro. Gataba twishimye kongera kubabona. Hari abana banje b'abakristo bacu twabanye kuri Goma, Melinda, Willy, Patrick, Mukina, Igaba, nibahaguruke bose barebe. Abakristo bose babaye kuri Goma twayoboye. Paruwasi rino nishimye kubabona, mutima wanje wanezerewe. Imana ibaheze umugisha. Mwicare mugubwe neza. Ndumva amashimwe ni ngayo. Hari abakecuru hano nabo twabanye, Imana ishimwe nabonye bagera. Imana ihabwa icubahiro. Nawe avuye mu bihugu byo hanze, nawe agira gutya wa. Imana ishimwe nawe ko tubonanye. Yaransuye mu rugo yahansanze ariko amakuru narayamenye. Tuganira ijambo ry'Imana, ibindi turabivuga. Ntimutahe tutaramukanyije kuko iminsi iraha ntawe wamenye uko yayigenda. Bosco dusomera Samuel wa mbere urwandiko Paulo Samuel wa kabiri papa 12 12:5 urageza kuri 7. Samuel wa kabiri 12 umurongo wa 5 n'uwa 7. Bibiliya iravuze ngo maze Dawudi Aitonde data nga. Bibiliya iravuze ngo maze Dawudi Aherako aherako arakarira uwo mugabo cyane. Aherako
arakarira uwo mugabo cyane, niko kubwira Natani ati niko kubwira Natani ati ndahiye Uwiteka uhoraho, ndahiye Uwiteka ihoraho, umuntu wakoze bene ibyo wakoze bene ico akwiriye gupfa, agomba gupfa, kandi kandi azarihe umwana w'intama kane, azoriha umwana w'intama kane, kuko yakoze ibimeze bityo, kuko yakoze ibimeze bityo, kandi kuko atagira impuhwe. kandi nta n'impuhwe zimubamo. Nuko Natani abwira Dawidi ati nuko Natani abwira Dawudi ati erega uwo mugabo ni wowe, erega uwo mugabo ni wowe Dawudi we, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iti iti nakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli, nakwimikishije amavuta ngo ube umwana wa Isiraheli, ngukiza amaboko ya Sawuli, ukiza amaboko ya Sawuli, nguha inzu ya shobuja, wose inzu ya shobuja Sawuli, nguha n'abagore be baragusegura, ndetse n'abagore be baragusegura, kandi nkugabira umuryango wa Isiraheli na Yuda. kugabira Uwiteka wasuzuguye ijambo ry'Uwiteka, ugahangara gukora ibyangwa nawe, hangara gukora ibyangwa nawe, wicishije Uriya umuhetsi inkota, kandi ucyura umugore we, kandi ngurangize ucura umugore we. umugira Rekera gutya titwovuga ngo amen. Inyigisho ngiye kubwiriza nimushaka sinti mwandika, ndabwiriza sinibwiriza nk'umwarimu, ndabwiriza nk'umuvuga butumwa. Aya niyo makuru tugiye kuganira muri uyu mugoroba, ariko reka maze tubanze tuvura indwara wasanze hano kandi ntitwogendaga ngo tuyisige. Muri Byura habaga abagabo, twebwe twakuriye kwa Mboga, hano haza umushefu umwe, mwarimu umuzi umwe wagiraga nabiri hepfo iwacu, hano haraza ngo ashike mu muhana, aravuga ngo hari abagabo bagiye ngo bajiriya ngo bazana malaria suruba akaduta, ngo kuna watu ambao wameenda kule wanaleta malaria suruba, ngo none umuntu wazanye malaria suruba ngo nuyu yamavuga umusaza umwe w'iwacu arya kwa Mboga, ngo niwe wazanye indwara y'akaduta yizana mu hano. Iyi ndwara nayo sindi komenya umuntu wayizanye muri iri torero kandi ntibereye, none ga mu izina rya Yesu iyo ndwara ntigufate tuyitahane, tugiye gutera za rero tuyirukane, iyo ndwara uyamagane mu izina rya Yesu. Iyo kutikiriza haleluya mufite inabi, abantu bazagira inabi mu ikanisa, imbaraga z'umuvuga butumwa nabumva, iyo mvuze ngo amina ntimwikirize ndicara ndacika intege, ariko imbaraga zanyu nuko muvuga ngo amina nkamenya ko mwumvishije. Iyo ndwara harusubira kuyigumana tuvuge ngo amina, haleluya. None se mwari mwagiye he? Nimugaruke rero tuvuge ngo amina, haleluya. twame dufatikanye, haguruka birase ngo ngiye muri stage, ndavuga hejuru y'icaha. Imbaraga icyaha zigira, icyaha kigira imbaraga. Icyaha kiza gifata umugabo warifura kikamuzunguza kikamukubita hasi. Icyaha kiza gifata umugore warifura kazi kikama kimukubita jido akikubita hasi. Icyaha kiza gifata umwana w'umusore ufite amasasa gerino, umwana bubahaga mu mwana kikamuzunguza kikamukubita hasi. Icyaha ndawe gitinya, icyaha ntigitinya umuremure, icyaha ntigitinya umugufi. Icyaha gifata revera, icyaha kiza gifata bishopu, icyaha kiza gifata abami, icyaha kiza gifata abasivile, icyaha kiza gifata abasirikare. Ni ukuvuga ngo icyaha twese kiratureba kandi twese cyo dushikaho. Ariko hari undi mugabo nawe uzuzingazinga izo mbaraga z'icyaha akazizingiramo mu mbabazi zayo, akagihindura ubusa kandi cyari gikomeye. Titwavuga ngo amina, haleluya. Nizo mbaraga zibiri tugiye kuvuga. Icyaha kigira kondisiyo imwe, kigira uburyohe nk'ubw'imbombo iriya baza bakanja ya shikarete. Iyo kiyaho gikanja kiza kiryoha kurusha shikarete, ariko iyo umaze kumaramo ubunyunyuzwa kiza kibiha ugacira shikarete. Aho
waweza tuma neno la uzima libadilishe icyaha tikizagitinya kosime, icyaha tikizagitinya sapeya, icyaha tikizagitinya makanja agezweho, icyaha tikizagitinya amajingisi, icyaha tikizagitinya mini, icyaha tikizagitinya ijifu rirerire. Atukuzwa aliye mbinguni. Haleluya. Icyaha kizagikubiranya abantu bose, ariko uyu mugoroba hari umugabo waje kumara ibyaha, ni Yesu w'i Nazareti. Amen. Tuvuge ngo amen. Tuvuga ngo amen. Icyaha wa kizagitinya umusore muremure pe. Icyaha n'icyaha. Uku bishop yocicarana akakiriraho akakibwiririzaho kandi kikama kibeta bakaba umuturanyi, icyaha cyoturana nawe mukagira imyaka 10 muza musangira, kiza kikubwira ngo hodi, kikakubwira ngo kikama kirya, kikambara, kikaza kikubwira ngo pasa ugapasa, kikakubwira ngo bzuka ukazuka, ukububa hagati y'utuzu ukinjira mu nzu yundi, kikakugarura nijoro ukububa kuyindi, kikakugarura nimugoroba turagura, ni igihume kigira mayeri, ariko twavuga ngo amen. Haleluya. Ndababwira umuti w'icyaha, Yesu w'i Nazareti. Musi umwe Yesu mwivanjire mwivuga butumwa, Yesu yagendaga mwivuga butumwa ntiyagiraga aho yica. Hari umunsi abantu bamubajije arababwira ngo inyoni zigira ibyara, ngo ni ingunzu zigira imyobo, ngo ariko umwana w'umuntu ntagira harambika umusaya. None muriko murambwira murangurikira mwebwe tahe muje mu maso. Ngo igihe ari mwivuga butumwa, abasore muri karite sinzi ko bagize gutya, basanga umuhungu n'umugore ko barakora ubusa. Buriya uzotinya umunyacaha kugucira urubanza, azaba mubi kurusha umuntu udafite ibyaha. Bama bamufata, bama bareka umuhungu ati umugore ari we tujana, bama babangata umugore baramubangase, aho bamutereye amabuye iriya bari ati tuje kugaragaza Yesu ko aribo banditse amategeko, baravuga ngo umuntu nasambana bazomwicisha amabuye, tuje kumubaza turebe. Ariko Yesu umuhanga w'icaha, barabangase baramuzanye ngo bamugaze imbere ya Yesu. Yesu atese niki si wowe wavuze ngo umuntu nasambana tugutera amabuye, hagura dutera umuntu amabuye. Uko mwese murakoze n'abagore n'abakazana n'abishwa muje gutera umuntu amabuye, ati sawa nta kibazo. Ngo yiyandikishwa ubusa, none uko ayandika zabakiza kaboniwe yakoze igitangaza nijoro, undi nawe yakoze igitangaza, undi yuzuye ishari, ngo umuntu wenyine yibwira ibyaha biri mu mutima we, ngo abantu bagenda urusorongo. Yesu ngo ahindukiye asanga ngo asigaranye na wa mugore wenyine, aramubwira ngo se mama we bajya bari bagiye kugutera amabuye bagiye, fataye mbonye bagenda urusorongo, genda ibyaha byawe ndabibabari ugasubira. Twavuga ngo amen. Yes, niwe mugabo usubabarira ibyaha waweza tuma neno La uzima subiramo we, hata usiyafanye hayo yote ni mudaranje amapepe. Umuntu wese udafite amapepa ya deranje Derangement. muwe kabije, ariko umuntu azahunyiza saa 12 za nimugoroba. Umuntu utaraye ku irondo yohunyiza saa 12 gute? Nimuzaza mwana umuntu karihunyirisha amateranyo. Ayo mahimba namanya waweza Halola. kuma
Yesu atuma neno ndafashwe bisho ndafashwe no Imana shiramo sha shiramo tubanza twumva makuru subizamo ndaraga Perezida w'igihugu uzamuresha bakuzamura ngo arunguruka gucyabona umugore karoga F4 ngo arabaza bwasuriya mugore n'uwandi baramubwira ngo wawuriye baramuzana bakora icaha ngo bakora icaha ikibazo kiba kirinjiye yama kibetaho umugore mutumaho ngo warante wa munsi tujyama wanteye ine kico ni petit problème ureka mbabwire mwa abakristo bahinduye icaha ikintu coroshe kandi ari ikintu cyo kwica abantu ngo bahamagara uriya ngo arasashe bwa arka bapagana abanyabyaha bagira amahimba umunyabyaha wese agira amahimba umunyabyaha agira amayeri umunyabyaha tiyobura defense titwovuga ngo amen yamabwira uriya ngo genduje mu rugo ngo kuko ngo nagize impuhwe z'urugamba uriya tariko Daudi izo mpuhwe wagize sisa abana b'abasikoti n'abana b'abasirikare ku rugamba nanjije mu rugo ije kwinezeza n'umugore n'abana wabaye gute Daudi sintaha ndarara ari abasirikare ngo arangize yamarara kubihamambiro zo kwirembo ry'ubwami Daudi ngo azuka mare kurya imirete ati uriya ari hano ku masikari tiyigeza ataha ngo aramuhamagaye aramubwira ngo se Daudi ukori tuwumva ko nakubwira imbabazi peti mwami aha uje mu rugo aramubwira ngo kurahiye Imana ya Israel sinosiga abandi basirikare ku rugamba ngo aje kuryama n'umugore ndaguma hano kuzogeza igihe uzombera ikibari cyo gusubirayo ngo buca mu gitondo Daudi ngo afata lettre urwandiko
arandika abwira umugaba w'ingabo nguyu Uriya araje, ugashira imbere mu gahane mugatemura yambusha amaze bamwica. Ngo aje imbere bica Uriya ngo amare gupfa aragarukura umugore we. Imana mu ijuru ngo irababara. Yeme mureke mbabwiza ukuri kw'Imana, hari ibyacu dukora mu ijuru ikababara kubera yuko twakoze amahana akomeye. Matandine kosalalanda. La carta bandine zave. Kini mastavo. Ponde la sime. Chanile tambe. Kir parita disafinelo. Some la ngoya kuta. Taribre. Na. Ni kweli Yesu Yupo. tunamtangaza yupo. Tumeona kazi zake. Jameni Yesu yupo. Ni kweli Yesu yupo. Tunamtangaza yupo. Ngo baragenda baramwica ngo bamare kumwica. Umugabo umwe ngo ataramye umuyumbe w'igihume utarigeze ngo yiyanduza n'ivyiki gihe. Timumuzi se? Nata. Ngo gataramyiriye fo mu buta. Ndagushima Mana. wangiriye neza. Wangiriye neza. Kumanywa yihangu. Wangiriye neza. Imana iramubwira ngo ceceka Nata kubwira amakuru peti. Nata natase nibiki byabaye ataye ishano ryaguye muri Israeli. Habaye ibiki? Daudi yabaye umubandi. Yishe Uriya acura umugore we basambanye. None ugenda umubwire ngo shawu Daudi we mwibuke. Natani ngo atora agakoni kunda abayumbi. Nanga ari umuntu uvuga abayumbe nabi gusa nuko harimo ababandi binjiye mu bayumbi barimo kwiyitirira abayumbi. Aba ngo baseseye muri twe rwihishwa. Ngo atora agakoni agenda avugiriza ngo udafite yaja, ariko ico gihe ngo bari bubashwe ibwami cyane. Ibwami ngo bamubone baravuga ngo mureke Natani yaje, ngo kuri afite message y'Imana. Ngo baramutambutsa bamujana kwa Daudi. Daudi aramubwira ngo mugaragu w'Imana we, niki arico yaba yakubwiye? Ati yankoreye igitangaza. Aho ngahe yavuge turarya gatuma banzuza n'ibiryo turye. Ngo bararya ngo bamare kurya. Natani aramubwira ngo noneho mu mudugudu w'iwacu ishano ryaguye. Habaye iki? Ati umugabo w'umukire yamaze yamafata gatama ku mugabo kene duturanye. Arakabaga akabagira abashitsi biwe. Tiyamwishura yantama none umukene kararira arapfuye. Bibiliya yavuze gute? Yavuze ngo Daudi ngo hagurukana uburakari butigeze kubaho. Aravuga ngo natankuraho Imana ya Isiraheli, uwo muntu utagomba kuba mu gihugu canje apfi. Icya kabiri arishura umwana w'intama incuro 4. Icya gatatu tana mpuwagira suwo kuba muri iki gihugu. Titwavuga ngo abi? Amen. Titwavuga ngo abi? Amen. Haleluya. Nama abanyabyaha iyo babacira abandi urubanza we bazabihanukira. Arihanukira. Natani aramubwira ngo ariko ayo mategeko ko mpano uva utegura niyo kazi. Daudi yateze mpabagara basoda cyo kumuzana. Banza wicare pa. Si wowe Daudi we. Si wowe Daudi. Nakoze iki Nata? Waraye wishe umugore wa Uriya. Waraye wishe Uriya. None waryamanye n'umugore. Tufite abagore benshi. Sinaguhaye abagore bo kwa Sawuli. Tufite abawe. Ese iyo baba bake tuba warambwiye nkaguha abandi. Icya kabiri sinakuye Sawuli ku ngoma nkayigushaho Daudi. Icya gatatu ubwami bwawe uba warabubonye uri mu kiraro c'intama. Icya kane Daudi sinaguhaye umuhogo wo kuririmba amapepa agahunga Daudi. Icya gatandatu Daudi sinaguhaye kunesha ingabo zose z'ibihugu magana. Tiwatsinze Goliyati ejo bundi Daudi abwira Natani ngo reka kuvuga byinshi itahire.
ndasigara mvugana na patron wanje naje nzi uko nza fabrika tukumvikana. Buriya hariho abantu batazi kwita n'Imana twavuga ngo amina ba no ndashize kandangize ngo arangize Dawudi nijoro abwira Imana ngo ese wari kundi umuhanuzi tuzi ko ngira umutima wa gito, tuzi ko ngira umutima w'ikirimarima, tuzi ko amaso azabona kure akifuza. Aka Dawudi we Imana ati none urakora bitatu, urankuramo iki gitima ca pirate umpasa umutima musha, cyo ni kimwe. Jambo rya kabiri mbabarira inyama y'umuntu. Jambo rya gatatu ubwami bwanje ubukomeze ugira amahimbuko ugawobona untembagaje. Imana iravuga ngo none ndahumbiwe n'ukuri kw'Imana n'ubwira dawo kubabarira inyama y'umuntu aho nimara nkomeze n'ubwami kandi ntukureho n'umwuka wawe ugira ibihigo woza ukaba igikongo. Hariho abagabo reka mbabwize ukuri titwavuga ngo amina ba, hariho abagabo Imana yakuyemo umwuka wayo basigara ari ibikongoro. Hariho abagore Imana yakuyemo umwuka wayo basigara ari ibikongoro. Hariho abakobwa Imana yakuyeho umwuka wayo basigara ari ibikongoro. Mbababwira se niba muririmbyi uzuririmba wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe agashinyika ukagira none hari ikimurimo tacu. Niba abagore batagitega amaboko mwarategaga amaboko mutagitega amaboko ngo mwaje ngo mu migi uri muri etage ya 5 tukiri utega amaboko nuko gusa reka amaboko warayataye timwe bamukirira amaso zo mwarayahojejwe ariko baguhareshi ukarira ugahwera timukirira Imana. Naombi ayo yote batoteta niba abapasiteri batakigira umwuka wera, niba abapasiteri batagikunda mu mahombi, niba abapasiteri batagikunda iby'Imana, niba abishopu batagikunda iby'Imana, n'abarepresenta batagikunda iby'Imana basigaye ku by'idini gusa. Wakabimana waragiye yasigaye ari igikopo nico cagiye azahaguruka hano. Haleluya banzure gushaka umwuka w'Imana. Reka mbabwire ikizabemeza ko umuntu yananiwe naje kuramisha mukabona ariko araramisha akaramisha akabona abakristo nta mwuka nta munezero niwe wenyine ikibazo kiba kiriho. Abakristo ni bazima barera nta mapepo yagatiye niwe wenyine wigatiye. Nico cagiye bazabamara iyo aramisha titwavuga ngo amina mwabarire. Haleluya. Iyo aramisha indirimbo ntitwayirepetanye kandi bazarepetana kane na gatatu na gatanu babahaye indirimbo ya korali barangiza yamara kubakuta neza bagafata agace kabiri ni muririmbe twararepetanye wananiwe icara. Ariko uzareba umuririmbyi waririmbye yarayasenga, uzareba umuvugabutumwa wabwirije yarayasenga, uzareba umukozi w'Imana warayatara azatanga haleluya ukagira ngo ni ibomba yagira gutya amaboko. Hari umunsi umwe twataramye ku kibuye umwana umwe ngo ni Nyamana ariko akogakobwa kankoreye gitanga munsi y'urusengero rwacu kwidirisha habaga isombe, ibiti by'isombe zasumbaga nkidirisha nkaha ibiti bikaba nkaha inyuma, ibiti bigira gutya utegere abantu baba mu mwuka ngo atahura imbaraga z'Imana ko n'ibiti by'isombe
ngo biheze Imana icubahiro kama kagira ngo vu karagarutse ngo gashika gatera haleluya atase niki kikunejeje ati ndavye biti by'isombe bigize gucya bigira ndavuga ngo naje ngomba guheza Imana icubahiro Hallelujah. Mumurekere twavuga ngo amina twavuga ngo amina ba Hallelujah. ye takitu kitaza kinezeza Imana ukuye umutima w'umuntu nimwihane muhindukire Kristo karaza we waweza tuma neno Na uzima libadilishe cyaha kimaze abantu Shakira barimbuye usanga umupapa mwiza wambaye kositime yiwe nziza gasagaya yambariye kuca icakimaze abantu Shakira barimbuye nimureke kuryama kuzaha isharugira ni igiki ko Yesu yamaze ishari kwiba ni ukwikuzugira urimo kwiba kandi Yesu yaratsinze kwiba urimo kubesha iki kandi Yesu atazabesha urugambo ni urw'iki mugirana kandi mwese muza mwambara ibitenge bimwe kandi mutuye mu mayetaje mwese waretse urugambo uriya muntu uzuvuga ngo ntazaberwa azaberwa ishari iyo ryaturutumbije umuntu ariko ishari ni igihumbi waba kamuso umuntu azayamaza ngo kuriya ruboneka ngo azayambara ariko ngo jewe ngo zamana atazaberwa ishari ryamwishe ruboneka azaberwa ni ishari ryaguturutumbije wahwereye ni ishari mwihane kubesha mureke ibyaha tuje mu ijuru ijuru ni iry'abantu bakiranutse haleluya ijuru ni iry'abakiranutse mbabwira ngo nimwakire imigisha nimuyakire nyine mu ijambo ry'Imana ejo bundi nabwiye abantu hariya hakurya mu Rwanda ngo twajanye n'umugabo umwe umubishop umwe ngo nahe ngo abakristo ngwende tuba ngo dufate Satani bama bayiterura bose ngwende tuba barayiterura Satani bo bishop wikanisa ngo muyicisha mu madirisha ngwende tuba bari bakabiri gatatu ndahaguruka ndababwira ngo se murashunguruza Satani mwe yeme mogado babaze Satani urayishunguruza yarakujunguje yakwicayeho uri kurahwera yagukandagiye ku ijosi Satani ngo urayifata izuboya dore ikintu kizacirukana Satani mu mutima wa nukureka icyaha ukanga n'igisa naco wamara ukiyegereza Imana igatabara ubugingo bwawe Imana ikicara mu bugingo bwawe Hallelujah. timba we tiki dandine fasa asikali barade modela tambera ngiki kintu kizacirukana Satani ni igihe yayikurunguruka ikabona urera uherutse gutanga icya 10 ryari uherutse gutanga ku mafaranga yawe icya 10 ryari nurangiza ngo uratera za Haleluya 12 ziki muza mumwicaza bisho nikoye umuntu aracuruje muri Kenya nahakuza cyane kuva mbayeho kunkangana buke sinzi ko urufaranga ruzarurundi rubone kuva mbayeho kavuka nganga sindavunje igihumbi ngo nzane 50 tunziga jewe utwanje n'utwo kurya sindacuruza simbizi nzana amampomba mu gitanda ngitangira gutegereza nkamampomba kama mbireka ariko hano muri abacuruzi bakomeye
baza bacuruza bakubaka amazu niyo nyine bayasenye ariko ngo baracuruje barayubaka niko bambwiye. Ese mu bucuruzi bwawe uzutanga kimwe cya 10 hare mwiriwe wa nigutubwira ubwira abantu ngo kunda Imana hari abatubesha ngo buntu oya nite mureke mbabwiza ukuri kw'Imana hari ikintu cya 10 cyampinduriye gihindura ubuzima bwanje bikomeye kubera gusa gutanga agishasho. Iyo utanze cya 10 cijana uzabucika gu 150 bwacika guhamagana 2 bwaca 300 kugira ngo ugende gupima urugere ku rugero rwiza rwake. Ese koza haleluya ariko none haleluya sigabanutse tuvuga ngo amen naringize ngo mvuze na rero twihana duhindukire Kristo abona ubujya tumurikira tituvuga ngo amen haleluya. Ariko Yesu yaje kumaraho ubusambanyi bwacu. Yesu yaje kumaraho ubwibzi bwacu. Yesu yaje kumaraho ikinyoma cyacu. Yaravuze ngo yemwe abarusha n'abaremerewe ngo nimuze musa ngo nanje ndabaruhura. Yesu niwuze uturuhura imitwaro yawe. Niba ufite ibibazo byiza reke kurwana nabyo ngwino uture kuri Yesu. Yesu niwe ngata ba bishop niwe ngata ni mu masana niba ufite ikintu cyakugo abakobwa bakuyemo amata n'abahungu bagiye inama zo kuyakuramo bafite urubanza mu bwami bw'Imana. Umunsi umwe bisho umunsi umwe twarasirimbye bufira aye tugiza gutya ngo tugira gutya mbona umukobwa umwe araje arasaza umukobwa nahagaritse hari ntabatera impungenge uri yarasa gusirimba muhumirwe namwe yarayafashije ndavuga ngo aze tujane noneho arasaze tugiye mu gisirimba umugabo umwe twari kumwe arambwira ati nzuruzura mukobwa wawe afite inda ya 3 izibiri yazikuyemo niko umwuka mbwiye ndamubwira ngo ese sha uzuvangirwa wewe wabonye umukobwa atwite taratwite inda ahubwo yakuyemo zibiri. Ndasubira ndamwegera tariko wa verifie neza mu ati muhamagarure namanga kwega bina hatese pausirimba kandi utwite hatese wanyeretse nakweretse nyine namanigira uzawerekwa kandi nzazambura none naravuga ngo nundi wambwiye atahubwo ga niyi ngiyi ndaye ndibikuremo none washashijwe niki. Imana yari yabwiye uwo muntu iramubwira ngo niyibeshaga kuramwe iyo nda ya 3 ngo arashana nayo kandi timubabari ariko niyemera akaca bugufa kakimbabazi azabyara iyo nda namara shakwe amaze ko gakobwa kakimbabazi ubu nyine n'umugore w'abana. Yesu ntacaha adashoboye. Yesu ababarira ibyaha byose. Nimba Yesu yarababariye umukobwa bafasha sambana, nimba Yesu yarababariye umukobwa waje amena amavuta kuri Yesu, nimba Yesu yarababariye Zakayo, wowe niki gituma tokubabarira? Yesu ni umunyambabazi, Yesu ni umunyampuhwe, Yesu ni umugabo, Yesu ni umugabo udahemuka, nawe arabishoboye kukubabarira. Haleluya, haleluya. Witinya nshuti yewe witinya, dore ndi kumwe nawe ibihe byose siza kwibagirwa uko wambereye. Witinya nshuti we witinya, dore ndi kumwe nawe ibihe byose siza kwibagirwa kuko wambereye inkoramutima. Hallelujah. Amarira y'abahindutse ibitege, abantu Yesu babaye, Imana irakwibutse, irakwibutse. Amarira
yamara ngo ari mu ikanisa rya gospel uko ngo n'umukristo akamatwara isaka timuvugana na muramu wawe timuvugana na nyoko wanyu timuvugana na mukuru wawe na murumuna wawe warangiza ukaza amateraniro ngo waje gusenga ese rubone wewe uzukimenya imvugo yacu umugore wawe n'umugore wa murumuna wawe bazabitana gute umugore wa wewe wawe gisamaza n'uwa murumuna wawe bazabitana gute bamuke nukuri kwimana hariho babakeba bataza baramukanya gutya ngo basabane n'imboga arakazana ati bakivugana na banyirabukwe nyoko bukwe yaraje yatewe ibita byaramwirukanye kuramupfundamo wiwe Goli mumara kutuvuga ngo safari ya kwenda mbinguni ni y'abantu bahaza amagara yabo mwene data yatubwiye ko 10 n'abahebura ngo nisi byari ikwiriye ko bayibamo ngo bazereraga mu butari ngo no mu masega no mu mashamba ngo bashaka kuzabona ubuturo bwera bw'Imana unaniwe nyoko bukwe agatsima kanyoko bukwe kurama umujombo kamujombo asara ya Mungu inacho namwe kati mworoshe mwebwe se murorosha ngomega bavuga bakazana namwe muryamega mwebwe se mwebwe suko kuma kujomba bakazana mwababujije uburyo muyishikwa salama bibiri iravuga ngo niba bishoboka mu rwanyu ruhande bamubana n'abantu bose amahoro haleluya niba bishoboka ubana n'abantu bose amahoro ukamusanga visi bishop na titirere kibaza bavugana ariko ku cyumweru ukamusanga bose azumwe akazareba ba ariko ijuru twatujamo sinzi iyo tuzosanga ba Yakobo na Pawulo yaravuze ngo nimba bibashobokeye ngo nimugare kirenge mucanje ngo kuko naje nagikubise mu ca Kristo titwavuga ngo amen umuntu wumva afite ikibazo cyamugoye ahaguruke nukuri kw'Imana yamwishira Imana izibabarira uburozi bugacika iyo umuntu yihanye azababarirwa aya makuru twatubabwira na ya nyuma Yesu karaza kandi naza azaza ameze bukuru yaratubwiye ngo azoza ameze nk'intare y'ingore ngwibuze mu byaha muri ibi byose tuvuze n'ibindi tutavuze Yesu ateze amaboko muri ibi yaravuze ngo mbese Golgotha n'ubu haracyariho n'ihane ngo uwambambiwe mubone ngo se naronka amahoro ndi imbere y'Imana ipurusa kwijana abantu bazaja muri Amerika ariko muri Amerika ntiyazeze ibyaha ndabarahiriye ipurusa ziri muri Kenya mwese ugende ariko muri Amerika mu ndege ntibazabeze ibyaha ahantu bazabeze ibyaha ni Getsemani Golgotha muri ibi yaravuze ngo mbese Golgotha n'ubu haracyariho n'ihane wambambiwe mubone ngwino Yesu akubabarire mureke tureke kubabwira iby'amadosi umuntu ufite igifomo wese azaje hanze utazagenda azataha asubire mu kanono umunsi umwe nagiyeyo ariko arahumiwe kandangirize kuri aka ngaka yemwe abantu bazabasha ruguru bagira iprobleme barantumiye ngo ndumuvuga butumwanya ndaza Kirunga turaraye harya ku duhoteli urakeye mu gitondo dukubise muri bya bisambu akazuba karanyakiye ngira ngo ngende amaguru kera baye amafi muvuga butumwa ngire ngo ngende wapi pastor twari kumwe ati urapfuye uyu mwuma hano ndaki tese nukubaza nibwo bwa mbere numvishe bazavuga ngo baguye umwuma none tugire gute nanjewe arambwira ngo tumanuke ngo nitwika hari aransiga mu giti ngo yirukaje kuzana ku mata
jewe nkora ikosa ngo tuje kwika mu ruzi namanyashoka yose naho aho nashokeye naho naryamye amaze barambangata abahungu bane hamagira tangeramo umuvuga butumwa bamamwijeza mu muhana barengeje binjeza mu mahombe arikaye iwacu ni heza n'abakumbuzi iwacu ni heza no nikuwapfa n'Imana niki kiza gituma utumvikana n'Imana kandi Yesu yaraje ku bwawe haguruka dusenga Imana nimba uzawira icyacume uhaguruka tugusenge nimba uzubesha uhaguruka tugusenge nimba uzusambana nimba ufite uburozi tubitwike nimba ugira urugambo urureke Yesu ateze amaboko iminota 2 nimara mpezo n'umwana w'umukobwa benkutamba Gorigota kugiti niyo Yesu yabambwe yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa yabambiwe kugira ngo turonke kudapfa abantu yewe ni wowe Imana itegereje ni wowe Imana itegereje nukuri yaguruka reka isoni nta soni guheza umugisha mva Imana iguheza umugisha nta soni umubabazi iteka Imana iguheza umugisha papa we n'umuruwo munini nawe Yesu agutegeye amaboko Imana iguheza umugisha papa twiganyira twihebye none turarutse Yesu nukiriro Imana ibaheza umugisha mukiza nukuri uyu mugoroba woba ari uwanyuma ukaki Yesu agasubira akagushira ku mugongo ni umunyembabazi zitayuba Yesu cyenda bice shaka iwe yarizimiye Yesu yasize 99 aja gushaka imwe yazimiye reka kurwana n'umutima nawe Yesu aragukeneye Hallelujah. Imana ibaheza umugisha babo Imana iguheza umugisha Hallelujah. nawe Yesu arakurinze nawe Yesu arakurinze mama Imana iguheza umugisha Hallelujah. Yes. rubone subira utere kandi kamwe ndumva hari abantu bagifite kurwana n'imitima rekura umutima wawe Yesu arawukeneye Hallelujah. rekura umutima wawe Yesu arawukeneye ni wewe Imana iguheza umugisha Imana nawe iguheza umugisha uko ndikose Yesu nzagusingiza uko zaba ndikose Yesu nzagusingiza reka dusengere bano bantu Amen. Imana ya Isirayeli ihabwa icubahiro Amen. ko muri uyu mugoroba hari ijwi ry'Imana bumvishije nawe ufata ingamba kiriya cakunaniye kiriya cakogoye uvuge ngo Mana kuva uyu mugoroba ukinkureho kandi Imana irabishobora Mana mu izina rya